pač jaz bi tako opisala ta projekt, da je bilo najboljši projekt, ko sem jaz imela, odkar sem prišla v Slovenijo, ker je najboljše, da imaš eno punco, ki skozi ti pomaga, oziroma pač fant, ki skozi ti pomaga in je isto starost kot ti, ali pač malo starejši, ker pač več razumeta, od če bi bil en starejši. Mislim, zelo dober projekt, pa meni je zelo všeč. Jaz se strinjam s Kindo. Ta projekt me je veliko naučil in se mi zdi, da zdaj dejansko imam nekaj za delati v tem svetu. Je nekaj, ki pač, ne vem, zdaj bom, ne vem, ko mi pomaga vstati zjutraj, ker sem samo tako, ne vem, to je moj smisel, da nekomu pomagam, da nudim pomoč nekomu in da tudi ta oseba nekaj meni pomeni, tako da. Je zelo dober, ker je kdaj sem, ne vem, ker ni razumem ene stvari ali ker imam tisto, ker za šolskim predmetom, ker ne razumem, vprašam za Lucijo ali kličem. Lucija, kaj to pomeni, je tisto, imam, ker ni razumem. Je tisto, ker je zelo dober, ker kdaj imaš čas, lahko greste ven ali skupaj govorite. In zato, koliko govoriš slovenski jezik, največje učiš, je poznaš. Ker je tisto, sama učiš, je to zelo težko pride. Zadnjič sem dobila kemijo, učbenik kemije za 8. razred. Mi je posodila, od kemije sem pozabila absolutno vse. Potem preberva stran o začetkih kemije, o tem, kaj je kemijska reakcija in sem razmišljala 15 minut, kako razložiti nekomu, kaj je kemijska reakcija v neki čisto enostavni slovenščini. Enkrat si me klicala, kako kitaro oglasiti. Ja, tisto, ja. To so enkrat je. Ampak jaz radom lahko igram gitaro. 1 let prej sem dobila gitaro in zato nisem razumela več slovensko jezik. Zato nisem vedela, katera je nota to. In sem klicala za Lucijo. Lucija, kaj to je nota? Katera nota gitaro ima? In zato. Ampak zdaj ja vem. عندي صديقة مقربة تعرفت عليها أكثر وصرنا نروح ونجي مع بعض وعلمتني لغة ودرستني. Zaradi tega. Ja. Ona je brala, da ker to je prvič, ki je imela najboljša prijateljica, ki pomaga, ki greva ven, ki tako razloži, ki je manjša tudi uči, ta stvar je najbolj všeč to v Sloveniji, ker manjša zelo pomagala tega. Ona tako je razložila. Da spomnim, da manjša vsak teden, 4-krat na teden, recimo, bo meni sporoči, kaj ti ima, pa greva v šolo, kaj ti bo dobila na izpitu, pa mi dva skupaj, kaj moram narediti, pa manjša pomaga tebi, recimo doma, ki pride domov, jaz tudi pomagam, kaj ona je vzela z manjšo, pa bolj ona na koncu je dobila 4. Ja. 4, 3. 3. Že zdaj 8 razred hodi. Ja. Ta slovenščina, če bi to znala, ona bi bila kot Slovenc, ne vem. Bi bila druga stvar. Ja. Veliko lažje bi bilo, po mojem. Jezik je res ovira. Jezik je tudi kultura, ne, se mi zdi. In če razumeš jezik, razumeš kulturo. In potem, če ti ne razumeš jezika, tudi ne moreš razumeti, zakaj nekdo nekaj naredi, zakaj nekdo nekaj reče, ne moreš se z njim pogovarjati v bistvu, ne. In kot
če nimaš ti jezika, si v bistvu izoliran od ostalih, a ne. Pač imaš brata, sestro, z njim se lahko pogovarjaš, on te razume. Ne vem, neka sošolka, ki pa govori slovensko, pa ne razume arabsko, ona te pa ne bo razumela, a ne, in se ne moreš pogovarjati z njo. I went to school 1 year, but I didn't do good because of language, and also I didn't got a lot of friends in the school, also because of language, so just it's hard. So when I went to school, then I was have a Slovenian course, and that's from the things make me that I want to go to school, that I will get help in the school and everything will be okay. But then in this Slovenian course they was all from Bosnia, Serbia, and like this country, so actually they can understand Slovenian. But I was like, I don't know nothing. And then just I asked about that, I want someone to give me extra help. And then I say, if he talk a little bit Arabic, it will be better. So just I wait like for 1 week, and then I came to philanthropy. They told me that we find some girl, and I meet Kaya. We meet, and then in the first time we were like more just teacher and student, and because it was weird, and we meet the new just, and then like every class we start become more understanding to each other, and we talked about something after the class, and a little it's become better, and actually she helped me a lot in the language, you know. Like I can say she gave me the energy to start talking Slovenian, because just I was learned, but I never used what I learned. But then she started to push me to talk in Slovenian, and that's helped me a lot. When you come to a new country like a refugee or like a migrant, you don't know anyone in this country, so you just want someone to start help you, to start show you the country, to start teach you the language. Actually, if you are a refugee, so you will live here, you have to learn the language, and then you don't feel lonely, you have someone to call him or to talk with him. Learn a lot from her. She teach me a lot, and then I think I teach her something. You do? He helped me to understand better certain problems that people have when they move countries. You really explained a lot of things to me that nobody before did, because I wasn't in such a close relationship with like anybody before. Like, I understand, okay, the language is a problem, the culture is a problem, the religion is different, people are not welcoming, the bank is confusing, I don't know. But certain aspects which are much more deeper than that, I could get an insight in, and I really appreciate that, because I really can understand better. For him, I think our big topic is where will he study next year? So we are checking websites of high schools, talking about that. I know that we will go together in February to Informativa to see what are the options. What else do we do, Feres? Is there something? We go to play billiard. We went to play billiard. Okay, this is the part where we go do fun things. Nina tudi mi je pomagala, da se upišem v srednjo šolo, ker je bilo to nov list stvari zame in nisem vedela, kaj naj naredim. Ona mi je skozi pomagala in naredila, da moraš tako in tako in tako narediti. Razložila mi je, res, ker je bilo karantina, nismo mogli iti združiti ven, sem skozi mi je klicala, pa razložila stvari. Ko je končala ta karantina, prvi dan, tako išli sva ven. Boljše je bilo. Hvala, res, da je ta projekt prišel takrat, ko sem začela srednjo šolo, ker če ne bi bila Nina, jaz
ne bi mogla vpisati v to šolo in ne bi mogla pač imeti to zaupanje, da bo me uspelo v srednjo šolo. Ja. Ja, Nina zelo me pomaga. Like it's a hard feeling, you start feel lonely because when you start remember your country and you was have a lot of family and friends, and then here you want to start build all that again. So in the first it's hard, but then it's become step by step. And Mi živimo tukaj v otrokovem državljanstvu, ki je država, kjer živimo, to moramo se učiti. Moramo iti v službo, moramo vse narediti. Moramo tako počutiti, da svojim državom. Se je težko, ampak je. Vse je eno. Na začetku mora biti težava, bo čist način. like the kids, they have to start feel that they want to learn this language. They have to know that they want it because there's a school, because there's a lot of things without language it will be hard for them. So I think girls, like the teacher, he have to talk about what the kids like. I speak about the kids, because the kids, they like the person who talked about the things they are interested for, So that will make them like to come to philanthropy, like to come to this class. So like you have to know what the kids like and start to do it. تكون عندهم معلمي أفضل حتى إنه يتعلموا أسرع. Ona je pravila, da boljše, da bi imela eno mentorja ali ne vem, nekoga, da lahko pomaga, bo slovensko, bo lažje bo se učiti. To. خذ بتنطي أكثر لأن بيكون كبير بالعمر ما يحفظوا Bo boljše odnose imajo, ki je isto starost ali približno večji, recimo 3 leta, to je boljše, lahko odgovarjajo ven iz šole, recimo stvari, ni iz šole. Ta boljše, ki mlajši. Izziv največkrat jezik, tudi ko pridejo v šolo, pridejo v razred po svoji starosti, ne pa toliko glede na svoje znanje in je lahko tudi tukaj problem, da morajo nadoknaditi veliko let šole. Hkrati pa z jezikom recimo niti ne obstajajo kakšni učbeniki, ki bi bili prilagojeni po jeziku za sicer snov 8. razred, ampak jezik za začetnika v slovenščini. In so glede tega mogoče tudi malo odvisni od šole do šole, kako se jim kdo prilagodi. Hkrati pa tudi pri vključevanju med sošolce je včasih težko, ker pridejo v neko že zelo oblikovano skupino, niti ne poznajo tako dobro jezika vedno. In se potem mogoče kdaj malo bolj držijo zase oziroma se potem samo med sabo družijo. Starši jim ne morejo pomagati na tak način, ker ponavadi se še slabše znajdejo glede jezika kot oni in so velikokrat oni zadolženi za prevajanje za starše. Veliko enih zelo odraslih stvari morajo početi zaradi tega, hoditi po raznih opravkih, upravnih enotah, zdravnikih in se prevajati za svoje družine, tako da mogoče tudi nimajo toliko prostega časa za početi kakšne malo bolj zanimive otroške stvari. Meni se zdi, da je slovensko šolstvo polno ogromnih izzivov. Že za vse nas, ki smo tukaj že od rojstva in znamo tekoče govoriti slovenščino. Meni se zdi, da bi mogli olajšati to breme na ramenih, se pravi, beguncev in priseljencev. Ker se mi ne zdi glih pravično, da imamo na primer že slovenščino na isti ravni. Naprimer, vem, Kinda bo mogla iti na maturo iz slovenščine in bo mogla isti esej pisati kot mi, isto književnost bo imela, vse bo imela isto, ampak se mi ne zdi pravično, da imajo to na enaki stopnji kot mi, zato ker pač mi smo imeli to srečo, da smo bili pač tukaj rojeni, da smo tukaj že skozi
in da imamo možnost govoriti ta jezik in v bistvu vaditi vse to že xx let. In se mi zdi, da bi naprimer maturo lahko rit sestavil drugačno polo za ljudi, ki pač niso iz tukaj, ki ne govorijo slovensko že od rojstva. In se mi zdi, da bi s tem lahko omogočili vsem, ki pridejo sem, da imajo tukaj neko prihodnost, da vidijo neko luč tukaj, da vejo, da jih mi hočemo sprejeti tukaj, da so dobrodošli tukaj in da v bistvu jim hočemo pomagati pri tem, da imajo neko prihodnost, da se lahko zaposlijo, da končajo srednjo šolo in se mi zdi, da bi mogoče na ta način res izboljšali celotno situacijo.